Kanong Talang College kepada Rapo Amlaram Subdivision West Jand Hills District kari kawai nagi college berim tam hagitan jang garilum jantia ya kabelas dang naru usnam kat kendai spa prapupra. Haka katwai tarik ukala lengkot arjar pulai kalau longgas ngi sajing kenmau namar bakal yo laka jong ke building bupura haka jaka ke belatip kum ke kirmia jong yau nong Talang. Lawan menpelipat ba ikani ke building dau ba lakmen rembui u menteri badai pej ikatanat puli putih ke sarkar jela ubalong ru MLA kathan barha ju kepor ubala julong ru u president barem jong governing body jong kani ke college. Haka ni segi nalor bapli ke academic block, science block bar library block u menteri katanat puli putih ula pliru ya ke jaka administration kam auditorium jong kanong Talang government LP school. Mentah kabinet ngirai ka sarkar ka piyang yang terwaj jong na education department dan sanction sakhat lai ligi post na mentah ka biet hapo kiam namba college namar ba ka NCTE kala ai ya ka primary permission na mentah ban stang ya ka 4 years integrated course BA BSc biet hapo kiam namba subject Ngelal pagi nan KBS remote nyamut ilan kam sekhalai mo. Bagas ko na ndano weiru o minister on air la approve nanta kasi. Tapi kiba pass ke class 12 kandon dan trans test na benta balero BA BSc BEd hapok jam namba. Namar ba kami kum ka new education policy snap nadu harga life pension they tam di bapas ka BA 4 years integrated course kamot ka BA but BEd Southern become the BEd Southern or BSc but BEd Southern kinahikay kum policy nadu harga life then nakadaw nakantuyot yun kay kanina ni Gaweg Avenue. Namar baka kami ka sa life hulay ng school. Hapo ka state ka jongi kiban mi. Sa homot Gaweg school. Sigan luspan. Inong hikay ni ka. Ba't ka ba dimantang manta hakinig school? Kaya Gaweg na kita kaday kahindi. Then daw higo nilang puli. Day berkat kae ke future ini kumno kae ke lain bagi le dan makadaw day berkat sakaway kabang ilaray menakane naman taban dom ke state university mental accept namar menswa hado mental kasi chancellor jongka university de education start day mana bagi pekala bau chancellor university in chief bale ngibo ya kanega state university ila ini shem jika dikena bagi new regulation bangai lada kanong Talang college ka bansdang ya ka PG hoy ka haban bot ka UGC regulation tambah da state khapla ban relax khindia dan da iran kam ya ka state university chief star ne ula ba murad des khasau trik ni bu amon tengka daw ni na le sarkar hakini samtli kisnem ki banga long term education minister is the most eventful year in the history of Meghalaya. I feel the sense of satisfaction. I have the sense of satisfaction that so many things has happened in the state of Meghalaya. Be from infrastructure, from primary to college level. Be like class 12 science. Ngayon sang siya niya post ang Shillong Engineering College. Namda ka mining engineer, civil engineer, electrical engineer. Ngayon sang siya niya post po katura College of Architecture and Urban Planning. Inebaro, day na kunta jam knas. Nasautan nga ba arus samtli college, haka po kini samtli SNEM, kasarkar kala penyerang. Kawai Engineering College po, Shillong Engineering College, College of Architecture and Urban Planning po Tura, Karamjet College, Patharkma College, College of Teachers Education, Rangkhan, Bang People's College, including. Pero mapimano nag-education minister, kibala, hapok asal SNEM kat kiniti. Kano to league building, bagis na.
พี่น้องกันทอที่พูดเฮนรี่ที่กันทอนามาตริกานาดูมันน้องกับนี่ก็เป็นเรื่องสกิมบาเล่กับปอนจงงานอาชีพดิฉันบันตะกี้อาราจานักเชียร์เดินตะกดาวน้ำจุสครับยากที่กันนอจังดูงัดเปรย์กับการมันเป็นบ้าเดินตะกดาวงากันตู้ยาพีกินอสชนบาพิเดกันสมุทรบาคุมลุยอพี่อันลาเชสอีพินบาเบกลามา